enti ya kan say ye this onya apomuden pa esro ya apomuden na me entoto na si o ti amena ba doctor say usuni ne wa miankasa alopei oni ebedi nkomo dog ya mo akwabe yeah na bia boko de nyame adom na so alopei we nsusu amia me das ya ka che wa ifisi eda na se yo bet o se bibia de dana kwan mu kama o bet pa adawo mana dog nso ho ye nyame adom papa e she doctor mi bisu pomden wo ho na wo se o chia wo ya jene so do hwefo nyina nyame sham bibri ne adwuma pa amen eda se yento yenkomo no so eje duru bi na de se ya oba na ya be fa pomden mu ti ene e kan yo mini aba ene ye be hwe health check up kakra onim say nyame adom amen scientific the free screening aba okay na Afisem say na ya sheda e dey abre omanfo as a way of giving back to the community unze amen there ye bota ye nyina ne say onipa bia be di ye wa pomden kwa so enti say ye hwe mfidi akese mu nkoto ane ade ne ye hwe sebe ba bi e free bay krofo akodidi bronya ne afia sons emse sika kra ne nyina asa akakakra bi akakwa minipa bi obeka se sika na hye ase nti eba ne saa no na yeso ye dwene omanfo ne ho ne ye hwe sa apomuden ho nsem no se ne tie bia ne de apomuden de wosi enya wo sa wo sika wo ni sika wo si enya apomuden no ne se nti na Afisem bia na amen scientific ya bomodin na ye de free health screening abedum omanfo sabre na sa edru ho biem sabre no asa edru ho biem a sisi a meka sei enra na ye hya ase eye 12 of January ye de kwa wiye 28 of January ya enti de e ka che omanfo ni se nipadua no system na system no na che say interconnected as bibi te chuma no ampe ho asem ani a etimi koka bibi foforo for example sa akoma na enko yi a nyame amo na kidney se ho koka na kidney na entimi ye na adwuma yi a akoma bebre ti nyame amo na akoma mu yarewa ne ade be ka ho sa ne afoforo bebri ye na ekoso ne senti no amen scientific ya na ye bo manfo nka ye se ye momoden ne en check ye ho bra no sisi ei a make say oba amen scientific aso ye nyina ho enkwanta so hu boga tamale kumase enkran ha domi ene lashibi klagon takrade nkoko ba bia ye free health screening na so na mini aba en hwa de kakra ye ka health check up eye health check up and as health screening no ne nyina ne say wako professional na professional na che say obi a owo nipa hwe hu nimdie doctor ne medical herbalist physician assistant ne de keka hu na wa check you wetie wasem otie wasem wie no wa examine wo wa observe wo o wie ye no o sa requesting fidi ahodo amna hihye o mu de wo dem de okutum de agi umoja de agi ojonso de agi wa ho ba yensuo de agi ni oma bebre na ye check wo nyina wie a ye hu how na afi ya sa hwe di sa ni oma ye kan nyina na ye ka se wa ye health screening and as a health checkup tinyame adom sa amra make say oba amen scientific infidie ni nyina ye free fidie bia checkup bia bia ye free na ye hu misconception bebre wo health checkup and as a health screening who say in our part of the world no manfo ni checkup ye kra wo mienu pa stand out ni say first of all mu ni say okoye checkup but o ye fine maybe am drive ya bibia ba ade na mekọ ayaresa bia akọfa yare ama me ho da bi ye besre ye ntiase ye okọ ayaresa bia akọye check up unkọfa yare foforo ma hu na emum yare e hye wo hu awunim e na ye koyi ni asesi ano ana etu ase ama na bi akere wo yes so saa so no obi ka se ne hu anye tan nti betiwo na me ye me bibia ne se me nim se me wo yare bia se me mfa ho ofa ho pa because yare na wunnim se wo bi no se koye complicated ko se o liver ko se o kidney e hono na abehu se na ofa ho enti de e kan se ohun ne ntemu a eboa enti check up nyina ne se ebe boa de dikan ne ehun yarewa yehu yare no nso a yare ne yehu se o wasiche yare automatically yebe mu wasiche yare aduru enti yebe se treat yebe hu aduane a wo se odi de ense se odi yebe hu exercise a obetima ye de ense se o ye lifestyle o se o live
nsaden na mfa bi utimi fa kakra udi edi anu ode mfa bi kura twon free ni ma bebre ho ensmoki ni nyina check up na beboa me ehu ye tu saafo no the check up ne boa me ma guidance and counseling sa check up ya eboa me ehu se yarewa bi ehye wo dada no aye complicated ana so check up ya boa ma wadwum ye fine ye wabusua bi wo a sebe sickle cell wom siche yare wom ebi diabetes ebi pressure ebi sebe rheumatism ni ade nti obi okura wo nyin no yare o de wabusua ye nyina ye wo bi ebi kura so ana oni bi the check up ne beboa na ade a ma aye wo adwen ne nkwadaa na ebi wo depression ni anxiety no check up ne boa clear your head e ma wadwum ye fine mini aba onim se check up ya boa e ma yeso doctor for boa bo ho ban because o ye check up a yarewa bi te se hepatitis B wo be ye check up na oni bi a onim se o vaccine e be wo abo ho ban for 5 to 10 years a unya bi empo unu obi ko hia kra chances se unya bi very high so sa check up nyina no e boa so se wo bi so a ya say treat am check up yi boa e me follow up labs follow up test because you say what pressure there brano was here check your BP se nya yare sabia kra na abeba ya be direct to pharmacy bi ana se be a bi a be check se wo machine bi sugar ibrano bi a check ni you say no ni treatment diet plan e dey ma e boa e ma onya pomuden sa ni o me nyina na amen scientific dey gu akwan mu a sa bre yes ye ni free amount oba amen scientific sa amre ya dey obehia ni hospital card oye hospital card wi a eno dey wetu em se kakra bi oye hospital card ni wi a oyihu doctor consultation bi en bibia ye free infidia obechem moja donso scan bibia check up bia ye free oye free ni nyina wi na se wo how bi wo hode a no hu doctor so hu na eduro kakra obetira ma no watu eduro kakra na eduro no kura abeto no samre papa sama 50% discount na chese ye bi ya pono new year ye mobile yes chese ye do manfo ankasa because mini aba ya neto da reho last time I stroke nkomo me see as low as 21 years 31 35 no onya stroke na se o manfo nyina ebu ahwe nyame adom stroke nyame amwa na stroke de obi e to fam a na chese ye future no he nyame amwa o man yi kura ho am na ebe ye adwuma etua tax am o man ye tumpon eno ntin amen scientific ye so concerned that ye said that atu ye ho asiwo pese ye boa ne ye hwehwe mu ahodo woni pa bia ho na o ha obi o ha ya boa ne ye siesie ni sense ne o ma e pa de agu akwan mu nti da bia na adanse de bebri na ekoso ye hwe adanse de we mini aba ye wi a ya wrap up na ye de aba we ye wo hye we mu a Yankopɔn adaroma abɛkyerɛ yare na sa tutia na sa prescribe medicine na wo hye wo mu so a wo so atitu kama organs ni na nyame adaroma na titi ni na free with so kopu ya me kacha manfo anse ame scientific hospital bi abo ni ba me so abo me pa Afisem me ba na me te hoi mu eno kura me ntimi sori nkotene mu age ye kukuru me na matene mu eni me kunu to ye kura o eni mo enti abo me pa na mo so ma abo me to bi ayare a me hwe ne ho yade o ame Is it there? I'm open up all. I mean, sorry, what? Oh, man, that's it. I mean, Samre mfidie we nyina ye free o kese ne nkoto nyina ti free kasa no dey say you free dey so obi aba ada mo free number na ti free yen e was 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Amen scientific say bra na be check you samre ye biem don come you ti wa amade a na ne wa na wa ye ho ngiri say new year so 31st wo bon pai say nyame mo apomuden so ti e kwan a nyame fa so atie wo pai boni bra
na be show wo nyina free na o ha wo ho a yensa amwa free na yamwa na di e wa pomden kwa so yeda mas that's say I'm in scientific herbal hospital na yete won kano one te hwe kura no omo ye free screening e wo branches ni nyina da o mebo aha ti kono ko check it o cholesterol at least o de o cholesterol no o bp ene de empo o sugar aha yes sane ma miensa we de ese de bia ye hu o ko liver no kidney so aha yeda say dog yeda say na ma yemfa we so mfam ye bo ye ho ban ya hye afiase ye na ye 13 so nkwanshi a ya record ni ade na e doso en anu de so mumiento ye bo asa mu me ye kasagu ana drivers na mu ni fie enu na me ye na me ka che o say oba tan oyere sister a wo hwe me oba fie pe wada wo maka kire no o se be me na wo kwa a ya afo ani hwe fie enkura ni nti abusua ni nti no atobo na nkofo de hye papa bi a wo mo kwa aba na ya mukogya wa kwantimfi no o ma wuya ya ase wa hunsu pradendenden ti esrem ani die mo ma education we na enye waste keke umie ntie na baifo no ye hwan ya wankọ na obeka ye de ye wo ya de kwọhye baifo wo se kwan nye ye kwan so ese kunye nti se no oh 2025 accident nko esi ye no 9626 we nye skill na what one amount 9000 so we 9000 almost 10000 ya ma osika to anope ya na ma dash 9000 kaisa wo bebo nso hwe accident cars neni motor January to August 2025 accident nko a crashes no ahyen na bubo mu ni nyina 16348 cars ne ade ni nyina 16000 ewie ye nipa na ewo mu no nya nkwanhia ni nyina 12894 enipa nya nkwanhia no last year January to August 12000 nipa o ewie ye abusia papa bi ya de papa bi 1937 omukọ because of one driver ni one driving yenti o careless driving yen check car no na ye break ayese road safety authority bridge de so fa na kese mo mfa so mo mfa fo e bi omo te san serious hwenipa nko e process omugu dem e bi say twa obi nan ye twa because of accident 10957 10957 edoso obi autist ye chi no anom nsa se sram na o ya asra na o yesi lorry station be bre sport hyehyehye ho na wonum bi e de asema nti mumie nyai stop drive drink and drive arrive alive o drive and test nya botre park na test na ye hu se ni enim driving skills no ne ye nyina ye bi mumie nyai moto ni show helmet no passenger nso show de no utina bo wa yesa bofre na mu apai mienu ese na no manim apagya na gatem see esremo pa nti mu cross nso aye pedestrians no wo hwa ha no asa hwa ha ansa no watwam obo ha ba ku ni gina ya wo yesa wo ka na moto bia unity sa moto fui mo cheche wo mu nyina ti esremo we enkai bo a road safety ayoda Ghana's #1 services app app ba ko pe service bebre Joy FM Adom FM Asempa Hits Joy News Joy Prime and ayede ebe